Udah kamera apa? Kaki nak, ya? Kaki, ya? Kaki. Oh iya, mana kamera apa? Hah? Oke. No, la skin. Oke, bismillah. Dia tak main tu audionya gitu ya. Dia ada di nilai kalau itu di audio full macam sistem. Pun soal mesin ini. Tidak mungkin. Jangan soal mesin jalan itu. Sama cara naik. Sama cara naik. Kalau salah sih cara naik. Ini chop the mic. Kau cakap baik. Testing 1, 2, testing, mic testing. Delay. magada eli agimlo adadu tirgel madrid tirgal tewal go sia amle magimlo sobam al adadu lo aisa gagi del kukimlo telmo aisa gamur elang Hello.
What time is it? It's Dela 6 to 6. 6 to 6. Uh, Is your time good? PNCC time. 6 to 6. Uh, Okay. Can you hear him? Ilutra kaya tulul lalgungit. Amodar sa sus lagi mlaw ay sa tilo ase mabolong ito edi lomu mora alda dri ngarinya temel tial luro. Moringa dige kadeblo introduction tirga gid el tewala emro ko kadamo omu el tiagi de abla abela opening statement. Okay, you can. What time do you have? 5:57. 3 to 7. Okay, you can put me on the air. okay, 1, 2, 3, Gabong. Okay, malungil kursinget yang live broadcast mergamur ra palogami ni tigalits. Dimdela 3 minutes and girelo multial presidential forum. Gagida president ra PCC Dr. Patrick Talay. Namra no sel podium memlaw isra mo tele lalgan doctor tal el forum. Moria 2 minutes ngada elite dal candidates lo gera answer a question. Selwan question abol answer ngiktir kaltewal el candidate se momrigen kuponia tara question rotate el magot el answer a question. Etal presidential forum sebuloren senira ecopada SFM a Palawave Radio. A PNCC direct live broadcast senira TV ra channel 25. My YouTube a PNCC PNCC live. Ano mereka sulira arada TMC, ma PHAA, ma Rebelao, ma PNCC, ma adire el OKP, lo conviene, conviene un cambio subir media, no subir a la que Rebelao. Broadcast
אנחנו Golengitra ahora Trindelela Carvison Regile ang besa kaya dalawang pertiang Heflin ako naman molotia loon tingala Madrid Felix Dere desmera Indonesia ako chiyuma ingal do Germe ingal tiagi dele number 1 Mr. Allen C. sa Lord Proctor. Allen C. damle rala House of Delegates rong eremo ngawam ngayon le rala Senate rong ewid rong lina rulaw entrepreneur rula dul adrat adbaratan ngerong asurang luif sa New member second constitutional convention member ongel ulirang ulaw no extra history le hotel mo dala ulirang ulaw ngel uliwa absentee balot nga CEO largest company in Palau, Surang License Company, MBA la UCLA. Ongele ang tangkol Vice President Reynolds Award. Pangalapan ng Vice President sa Minister of Justice. Mogiu seguido drual ang kanilegal Heather Anemo, na membero ngayon ng Etulo Lira Gulaw, member sa Second Constitutional Convention, Attorney at Law, Lula Dui Madro Olo. Gilmore Sel ngawang Mr. Johnson Toribio member First Constitutional Convention 1979 pro leader CCU time member Second Constitutional Convention 2005 President member Potro Lira Gula Aplara Senate Ambassador Hidden Marabula Republic of China Presidente Revelado, el tal en la guerra de Uruguay, de una dura con la vez look en la meyas. Attorney at law, Mr. Johnson, Toribio. Yo le quita Robula, como que el sisig por subir motor, yo le quita pastor, Federica, Juan, el pequeño, con lo que diga que trabajamos los mundo, todo el mundo. Ako dulu kita kalau demam terus ngarayang atau yang bodoh nak klaim dengan makasih mereka sudah menjadi dalam sisi itu dia mengerti rupa kalau mengalah metek bagi unit rupa kalau masih ada yang raw belum tidak ada demam tu betul rupa tidak akan jadi jadi mereka sudah menjadi unit masih mau sepakat demam demam betul taman berusia memakad tengah imam. Jadi maluin itu lupa kalau asya belum membelau untuk sempat. Jadi mululu jadi terkait itu tidak mengelak semua adu alawai. Jadi ini itu lupa kalau sebelum mondo bertakdir atau mamam dan maksudnya. Jadi mau mereka sulit untuk melalui kemudian dengan luam dari Yesus yang Allah Salam. Amin. So la pastora Dolita Robulado ndiro lo mol or ndo do ngai sluasi al subu mai dal ten wala ko ya dia miguel de mera boket ten ma ngoro ko igal wala TVI malal wala morinya amro guru ko ni le al ngari ten do wala le de do el al time ya selu lo bo ngoro ko mera la arbela ngari ko do ngela rubat al jos mo nombre kang dumu el al time ak montira tarahan gaskura PCC e qui mo signor mo che ha una selvela o era un buco di sei pastorale.
Sementra regular mga kingili. Tirgal algo siya ni polo kortir no aseng at sorry di dor sorry sabihin di dor sorry the offering kamali mayor di ba yung bornya temi para umul de mo yung bornya ano kailan ko sige Vice President numero 8 o pagkirira ang raport at niyalay na student trustee Obi Moses Ngatya o numero 8 ebok ruteo ang rubuin adal Kira-kira yang kira loreng sejauh terlebih begitu dalam sini. Ketemu dari Asus, nomor betul, nomor klaim, marbek lombul belau, marul kira ulah badre, lebih belau lagi. Jadi nomor binung lebih klaim marbek mesin belau. Presiden termungsau, bagi Vice Presiden terhadap marul kabinet mengumpulkan kabinet marul belau. Kira-kira Presiden tersenet. Tanah Pons Paules, marunong na ng utuloy yung dahil Senate, marunong ko singin na Gumiroboy, madirin na sa ato sa Piler sa Bino Anastasio, marunong na la utuloy yung dahil House of Delegates, marunong ko singin na Gumiroboy, Roboy Governor sa Belao, marunong yung kinaumara, alegado Kiril Muli, wala alegado Bekta, makulon ng Belao, niyo ko singin na Gumiroboy. Ako rin si Chalsus, yang dulu matibid dengan atau nomor tahun, maruningit matibid di bol, lembaga atau bol nomor itu, ini bukan modal sasus mereka, mana ada biaya lalu, baru itu sini mereka terus. Kenal tahun yang ketemu, pasti semua kita di Hawaii sudah sejak itu dengan aktif itu, aku lo mengani terus bong ini, jadi dengan ini acusi tahu mamino, sel pokok-pokok ini yang buat ada bayar alensi, pun nomor opening statement ini yang nomor bayar sedikit untuk supaya ini rensutif, sel bolong ada kan? Ada nomor elang nomor tira setengah alensi, pun juga tinggal mau mas beri ada belor elang apa deh. Kalau ni single dengan itu berapa? Malungin siya mereka robo. Orang asal lah presiden KPCC, Dev Dr. Patrick Delay, Rajkan School, Malam program kita ada sini. Rumah pandai pakmali, opening statement lah. Di dunia sudah ada fellow candidates, Dr. Advocate, Chancellor Provido, President, Vice President, Mr. Sulam Jr. Mami Tewang Amal, Ibigar Mamra Belau, Mugara Basera Belau, yang Gomez Mamma Tora, Ora Politics, White House Student, Ora Politics, Rosi, Gabo Belau, Belau. Kita suara boleh sa Belau. Pinari, wasaikan lugas bikin posau, kalau menerangi, yang mengerti dalam tahu, betul sekali luli belau, menurut luli. Nakali model, kini kita opening statement sehingga angkle, alien tumbasi. Masalah umum tak bersentuhan tertutup. Kunak leka multa karo tuloy. Ultakari, makakabot presiden, multa agumam tewang, tumig, betul belang mulke. Sendiri dak isay. Kalau dengan kita itu, udah tanpa dia akan sampai lagi di masalah firman Israel la sorti la jam, masalah Baik, seguida mengenai error bom. Agora o mês será discutido, você agora quer colocar com o agora o mês que é time. Di belakang tadi lo asyik yang akan tengah lah aku tolong masuk ke tadi, buat supaya itu mungkin kalau tanah mau tengah dengan alam beru,
el presidente Rafael Mejía Canzón, el presidente de Bucumosmaga, de Dudas, se nos para que tomamos como para un. En la time que nos tira Ocean, el former senator, Surang Luis Junior, como ingeniero, como asesor de aquí del citizen. Manuel Gamsien, para el Rohun, para el Chef Kiaglay, para el Sir Radio and Gamsien. Kita motor si atlet, motor si arus, dari sel toy kita tidak ada berubah. Romeral was challenges that the face of the Chiefs. Mamaklo, kita ada prepare kita tidak ada 2024. Di usaha mana isra para nandu ada Chiefs. Mereka abu yang mereka serang. Mereka accent point tentang sesuatu yang berbeda dan tiga macam. Yang mau pada suara sel, misalnya tiga macam dari mereka mereka itu, musuh sama suara mereka. Mengumpulkan refil sel ring ada orang dua kali apli, ini ada apa? Akhirnya kita challenge yang mereka dari Chiefs, mau boleh, kami sesuai di report yang masih 8,000 mereka tak nampak pun orang mereka. Kita harus terkadang masih, atau setiap orang mereka tak madu urti, dari aku school, hospital, mau kita kerja berbuat, karena kita mau melihat kerbelau, kita tak mahu untuk kita ungil belum dia, asyik dari osoy mau ini mau keluar oleh ada belau. Kita mau masih, sel mal, sebel, dia mau kerja terkelar, ungil keisa. The moral masih, nama time and the head. Ada orang namun kita yang minister yang ikut nomor sekian ada orang namun kita reform tax system mungkin ada bela kalau kita sih kita melihat tax refund we can do that saya melihat tax system begini dan mau close tax lalu ada belum kita tax yang lalu kira ada bela kalau umrah wasir ada bela akhirnya go kiri go jadi ada bela sudah. Saula Whips Junior, at that time nakatungurong siya ang Vice President, Minister of Justice, Arnold Olo. Manungil mo sige na bekla, manungil kong sige na New Rokuy, mal dapong asus, pwede mo melek lagi, pwede mo wala na asus. Sila mal mereka sudah lang GCC, mabigyan ng force delay para mulaw. Upload ulit. Hindi nila naman at kung tao ay uploading na upload ba, makapagla advice ang ili, hindi yan totally debate. Kasi nga, hindi rin yung bok lagi, kasi don't be smart, just be yourself. Kasi kita ako po yung ini, yang lagi rin na doon ulit tigagin ng TV, nagpoko ng abang RTM, pangak ng abang ng dito ng Tiarur, kaluro niya. Hindi nakaka-arnold na below. Ang bugtaw ba sa mga pinipekap, nakakatarako siya. A privilege that the board na naman tigagin ng TV, nagpoko ng abang. So, yan, Luis, na Presidente ng mga nakaka-arnold. Nung toys ng abang ng mga nagtira, kung ito was ordinary, common citizens sa mga Diyos isiwak ng maruti para mereka kelompok ng maruti yang nakakakakir magpagmaliat at kaya kita rurut ke dia ng orang ini ang menurut dia kita rurut menurut air kagagir ng toy sa arang menurut sa Maria orang masih rurut ke dia liman menurut mengat masaaf wala arang ng probi dan mur kalau era toy saat di buat mengat berkurang iman dan mau mencari taruh kita akan berulang untuk ini menjaga sehingga dia punya sel motor ini sel slogan ini awasi building opportunities together dan baru ini dan menurut sehingga perlu maklumiau untuk berbagi luar biasa untuk manusia. Saula Mark, el Vice Presidente
si former President, Chancellor Toribio, muy que tinggal mo asila de la Balugin ko sige, nakakitira ko mo. Dia aku terkerau, lalu dia. Ada dalam sini yang ini, aku terkerau ini. Berdelau, mesti berada di negeri. Asal diri belau, no home, sweet home. Ada belau yang dibikin, ada belau first class citizens. Dapat sesuatu kelas. Tapi berapa jaya, jangan berapa baik. To serve the least among our brethren. Como Cristo terigil para manila amat, terigil para rin, terigil ikuti din po siya po. At para pagululi, ang liberaw bet tidak dito, ang niya dito. Sulamara paradise, pristine paradise, ito yung ali, ito yung paradise. Back to home. Agirin mo rin ang libro na para ng mga ilan. Siya ko tumulong dito. Yung marurang order, lumalang ano rin. Pero at time, bigtigil na recognition, alam ng progress, ang mga recognition. Nakakabong, everybody about the age of 79, talagang nakarawan ang hausan. Ang maglara ano rin, to honor their right to be VIP, first class citizens sa Rubina. Peruli, Victor Rogorat, Morigia benefit of look at tax refund. If you make less than $12,000 a year, you're not 100%. For example, at the end of the year, ito ito above all, kung mo lang mo belaw mo tino, maano belaw no US, the young couple, ang Maria Mini. Kaya alala mo rin basta kriteria. Percentage ang ube na interest rate at sulo percent monthly payment plan daw. Tanggaw. So, former President Toribio, I gave you a new land that we got to at that time, we will give seguido lo mejor, se que tomamos clear gate, se el bottle el Beletiana que como lo voy a cloar. Como voy a hacer, como Alen, para Junior, para Arnold, para Mr. Toribio, en el mejor último cosa es lo que hay que cloar. At the time, Alen, agot el guerra por el saso, por el canal. Kaya na umre que lo vamos a siga. Que cuando dinero hacia, como do dulce el mundo ali. Endowment fund la PCC a direct la troy matal base. Malu con el dar de la los la since February. Chuko magido spero si una hora velan de los 45 United Flight ang lahat. Ito plot school gini, naman. Ato mesa singora ikan mau rigid. Siya na maya school niya na mo yawag to say. Para urudin si 64 hours. Supreme Court na tilang ka order at 72 hours work. Mag-question na ikan namin kasi tama derdri ko singen para rule belaw o president. Para sa iyo mo magli. Rule mo mo to sisire lang. So makukontrol nila. Nagyan mo mula tayo hindi magpopo. Mungkin susunod yan din. Jamal Tapie. Diyan, coronavirus sa tour problem. Mga vela kasi kita vela gini dalam kisah sekali. Jadi tidak mau lebih teruk, ini yang aku yang lebih serang news lebih teruk. Tour problem kamu ini dia tu konsep tour vela masih sedang berani muncul. Beliau ni dalam kisah sekali. Ini adalah asal kisah itu. Ending kita tu diversify. Economy level. Dia sebenarnya dalam menolak itu adalah tourism. Bagi kita dia ada policy di usaha berwasi. Dia sebenarnya dengan tourism kita dalam menolak think outside the box. Menolak isu box. Bagi orang mal kita dalam menolak itu was a natural resource arubela. Yes, we have oil and gas. We have migratory fish. We have the sea lead.
Iseltara po to clear resource na po bilang underutilized manuel na hospitality as sovereignty. Seliliak ng belu, seperti yang digit dalam tas, liliak ng belu. Saitan makuang agak liliak ng belu. Mesel negara igil es economy. Imormi bila pusat dari campaign na kagire ng mga cannabis. Gire ng hospital na belau mengenal mak cannabis. Export the medicine to Europe from Australia, a new income for them without tourism. Either they will explore oil and gas or give environmentally sound practices. Either they will establish offshore corporations, favorable tax, taking the sovereignty, will earn a new income, new salary, new employment, those pay as sovereignty that are for the time being, the Roger South Sudan. Mr. Whips, insomma, repita di repita se cuestiona o se kama derivo singa para valor real o presidente. Para saber no cumprir para rulir move del momsis. Sudah malulian. Ako tulula kita mau mengesuar sel legal area belum benar analisis sekian korona. Askogi na mau start besar lagi. Actually next month itu start yang salah benar afrai. Apakah saya ibalan di 20% al failure absolute to real jangan go. Kita dan it's a wake up call to us saya. Gaya itu le, economic is akhirnya diversified tu. Manusia lah, kali kerana lagi nak panggil di meter tutan ini saya tahu tino. Akhirnya diversified, akhirnya ramai saya ni, setiap ada rasis belau tu. Jadi waktu saya nak orang luar saya, akhirnya ramai saya belau setiap ada financial center. Pen motel orangnya kali gini, Switzerland dan Pacific. Or saya saying Liechtenstein, dia kena dulu Liechtenstein mau people activity. Gila kalau orang serata al luar say education, mungkin mau terkena apa? Gaya cara dulu. Aku lihat safety system download set 4-year degree. Let's expand that, improve our facilities. Support saya dan bayar nana baby rabu mera, abelar mera school. Posisi time, kami sekiranya tak kurang medical tourism. Namun ketika kita masalah nasi berhair, bata Sermat kita tu akhirnya ada yang guru, marah namo silver hair, sorry militar abu belau, asyik orang guru. That's why abu dari Thailand baru dipinga, am segala silver hair. So we need to and most importantly kita los pegar resources ngari. Atmet, matbet, ayan niya ngari orang. And then we need to Munisip tinggal apa orang mesti ada orang mesti orang panggil coba aktif, namun mau coba. Umrah mereka tiada orang belau, orang belau. Sudah. Posisi urgere Vice President, insomma, non te lo invia tanto di unito su. Yang diunggil sulit. Pukul tayo. Nakangara nakabalment relations. Makalungin mo sa Swarsel, Iha, Nila. Belur belau elansi semarang nasional rokui marang kira sela belur belau. Dikira dia tu orang corona virus. Dia bir belau na impact lagi dia na belur apa roki. Kalau mengali betul. Selmon wise say dikira dia bol belur. Mo conservative. Dia kata mengenai wase dia abo pelgibel mamam. Dia mo keluarin dengan rapor belau. Dikira lah buat belau apa menteri marokui lah. Ngarali leadership exercise ay gidan to ko ra conservatism so wala mo sa kaya loy bigi yan ako na kasi kita mo ibigi yan pagimol why say gidan di ay gen niya book gidan magbok malisi yan gay sa akin to marang ko sa yan tourism industry yan ang mall number 1 in industry ra bulo nila gidan ang mall malisi ringi gidan low marang ko sa gidan invite ta cruise ship primera bulo nila directo malisi at kaya gito industry. Kataw marang was sa girela kabinete morgi imal. Yung walang museo ng Cotonou Force, directo cultural center, mga blur bela. Digay ya directo ng museo ng tourism.
Growing in Moklo, yang di Roxpe, Calvere Mako. Umay sa iyo, hindi mo yan ramdong tinggal ngalit sa mga. Hindi ako sa ito di utuy at mura tuloy sa Melmako. Hindi rin direct expand at mura may bira ng relaksyon at mo support at kayo ito mura tuloy sa mga kinarata nila. Hindi mo yan ramdong at kinarata ng was hindi rin ronduba at mura tuloy. Ang ulbelaw ang arigi, hindi rin mo putli, explore malang arigi at mo putliyaw yun. Direct lomrang was sa mura aqua cultura kao. Kinagyan rin luwa. May tegin mo tabi, tegin di attract load resource lagi. Ako umrang was sa may ginit mo malisi ay gagawin ko rin aqua fishing ramo nung galang mo. Ako umrang was sa gagawin di abegi, kasabi ito ang sul. Sir President, the Rebellion Medera OTEC, Organization of Tuna Exporting Countries, the creator of BDS, vessel-based scheme, yang berperang peraratan dalam untuk peluang ada di dalam $1,000 a day. Ako Presiden, the exchange of ticket marine sanctuary. The ruling sanctuary ba ada belau, tidak ada belau arah isi kita masuk. Tidak kata mau berpeluang di latih belau. Tidak kapan ini. Ada belau punya baik tertin arah isi kita belau rogi. Number 2, isya orang ini ada belau oil. Number 3, multiple belau of friendly investment country. Friendly country. Like in our states, hindi alam ng titil, design ang investment bago. Video, air, control, at OB. Hindi na mo rin allow mo na nasa center na corporations around the world who got tax advantages. Nangarap allow siya karami at rogi. They explore our cyberspace. We all the space above, the ocean around us, and where we're on. This cyberspace a new space. Ang gaming sa mundo now. We allow 4 licenses. Jangan impact the environment. Ang berbeda to mga employees in spending tourist sa mundo now. Marami dapat explore cyberspace. Promote education mga berbeda IT technology. Possibly participate in the IT. Pati sila lang berbeda no shobat, berbeda mau bilir orang. Ang sa berbeda at sila mau beluas kung to create an atmosphere in favor investment sa berbeda. I get belum lang hara ramot dua hara laborers, Fiji, Indians, Hawaii, Filipinos, Chinese. Abelaw, nagnaman tibogsay at foreign workers ang sila belaw. At investors sa perspective, na nakakabalmente belaw ang primary employee. Pag-gongrat ko lang dyan, or hindi ko natara at ay hydrobly kabalmente belaw. We need to improve the private sector at ang belaw niya ulit at amunin. Seguida moro irse el voto del que que no mora un mero. Mero gera por voto del mamu dia Surana Whips Junior. Gera para to education for a school. School bela anya early childhood, anya head start, anya TCA, anya grade 12, anya anak elite, mag-open ministry education, bigyan anya palaw ng mitigalit. Nadia. Lagi junior dire che mora regular e se legano lui e molto lo collega ni di come se come per ora come un dasso un mongos qui orate mongos la devo quello un su per la brazo ora come un dasso un mongos qui orate mongos la devo quello un su per la brazo. Nama bertegas, belum bergol masih hira dari investor lagi. Aku merasa masih nama time, saya dari riset toy, itu mana lagi sih. Malu kita mengajar kelas yang berhorak, itu mana price kura, kerana tuta aku yang sorot tatenjo, I'm sorry, it's sad. Aku merasa kita kamu terang lagi, merasa hira tu put the money where our mouth. Sel tadi saya kata orang tadi, mengira make sure facility sa umin nagkatusi ko marangan. Namontan may condition at kasum high school. I don't know what we're waiting for. Kung nakpo kabang ipat ng namo, ngayon din, I have to have a good learning environment. Diri mo susunod time, mengira that encourage anak po sa Mariano Sensei. Kung namo ko anak ka school, find out kasi most anak ka man sa kita sa Mariano Sensei.
Hindi mo masasay karabulan, hindi ka sabihan mo sensei. Buho, akla sa iba na matutukar magigatan. Mula sa iba mo sensei. Let's make sure our sensei, hindi na umilang budi. Examarian sensei. Doktor Wega, apa sa oras po naman kasi, siya mga siyaban, kailangan kalbonsi sa mga klasong mga susa sensei. Hindi na mo expect ang sensei mo, may kasi sensei, tirigaya, iwasip niya po. Alang ang sensei, hindi kasi mo sisiyabon. Dan tirigaya o sa parang manigir, i-change ang pangarap. Actually sila, aktif na yung siya ma, ulong sila mo makakatarin. Kaya baby, a school. Ugot na manigir kita ng mga school. Nagtilong na school front parian kasi hindi ka pagula school. Malutan mo, malamok lang at kung nasa kanya mga kurso kasi mga front pa. Nila ko ay siya na. Kung naman hindi ako help parangan kung mga school. Hindi ako itong dos was school na alongs. Hindi naman school na buklong tutre. Hindi naman invest na education. Suna. Voici sur guerre, Vice Presidente, insomma, Flut, Moiwia, dan. Yang dia will so. Nakot ko ule ginawa marami ba sa iskela ko through education. Nakakatuwa diyan direct wise ba sa malakat ko era school. Ang tabo ba sa yak maray kay dito tuwal mali may value dan mali for the last 2 years na ule. Ito marami nakot ko sisilo ingela school ra ule. So nakawin ko kay Wasaya British short track sensei again. Kalau high school may nalagay elementary school ra bro belaw. Ito di short track ato sensei. Law to play. The league kay gid ko ra education league, no priority league. Ito two ra ro ila. Maral ko subir, maral sel ti amuro, maral mo sisi ako ra school ra sila bro belaw. Kita sensei na uspe ra wil lawan ngerti, solay ko sa. Ito marang wasa sila ang nagpili ulmi ra law, wasa nariya kirimit ra certain qualification. So lawan sa para sa classroom, say yung dito mo. Ikine mo ko tabali si ini, sensei gito ro ko. Ang dili nariya ko ti, yung isa. Pangero, Bergerak wasa beri melurut yang, dengan sensei dia pilih, non isa ko ra classroom. Dengan lu ang nabigyan mo ada responsibility. Walau sa'yo, malukugan wal provide a counseling, ma-advise mo tigal meligyan ro ko. Hindi ang anda mo klon mara, mabulbol niya was igiren mas ang gulir, ar sensei ko tabo sa Maria, moray ka tuloy. And then of course, ay elected school ra bela. Bagel dal do senator whips, tabo spe, mo lay school mo gid. Marahang rado sa Maria, maray ka classroom, e ulis up, naman na school, igiren to sa ilang ansel, yung nil school. Sa hindi ka kong ragi, wag sa nguli, yung quality na education mo gid ra bela ko. Kabansu. We should rely on our educated citizenry. Smart, educador, ang pinapalunod mo. Siya po president. Pag naman na school, naging 2 students, pag naman 1, pag naman 3. Kung magkikita sa learning environment, pagkakagan sa relay, karang bagyo, kung mag-isa, iniwan. Nariyaw ito, hindi aspendal, kasi school lang na ako, wakureo na ilang. Nakakumraro siya, kung tapos mula school. Pag president, at trabaho guru niya, junior high mga tao, may kailangan school mga tao para pinipit. 6.6 grade, kung 7, 8, 9, junior high mga tao, ito guru niya na pala high school. Katapos, daka school, marami sa gara school. Pero, sinsya ko ito part to delay. Sinsya mora elementary at tirigel well educated. E mora iya bonus sa motivate, depende sa school. At di high school ako tigre road mori. Ay ako malakta tayo ni. Kung mo kapit, mo sensei. Ang sensei pa abot na highest paid people ra po bela. Ito naging also ra ta to say. Moriya a PE, a technical program at school. Ang PE mo pa ko dile, sport sa dile ng develop pa character. E ngayon na school de cultura, alier, e do sports mo pa private nila life de mostar. Kada dia kita na academic world. Kita na carpentry, automotive
practices pagkarowi. The school, ako doktor lura bumelaw. Aktirena mo singarolen, mo niya nila nasa school ang bumelaw. Bisu waktu orang Sina, waktu orang Miguel, waktu orang mau belum. Benar-benar, dia tuition yang ada school. Direct na revelar sa mga school of the foreigners. They expand na network nila ng Tonga, basin sa tira blue na rogi. Do sensei, I'll make sure that kung high pay among all the Palawan employees na community nila. Kung si Sulger, ada ba alen? So maklutuloy ada kami. Oi, so oi we madlu to silbek. Masengara umundas, umungas sa kliyo betel, umungas sa klela bro del umsu ragalgras. Oglev market at askulang maklot tele. Di sa gumes lumot na tere. Cast the first stone. Kami senator, ni vice president, ni president, kaya kita budget rap PCC juga alborbat since in the start. Rap serap delegate, ya nililian la change ra en osil mo PCC. Kaya kita over there. Bekra lesson elmos eklarasi. Mung ati difference na tirgal tere awa say action speaks louder than words. Amo president ng PCC, amo 4-year college. Mark my word. Secondly, ako create a high school mabunda. Diyan sa tiya ang mga ulay, mga long, mga ran. Ilong mga ramek to 2 hour or so, lumera school or yun. Kapitol or gidal doon ramal kayo. Gilen mo niya high school, ramal mabunda, mga mabunda. May kita against specific plans of the president at Mornu. Where does the education begin? It begins at home with mom and dad. Kinsa ba sa kita sensei kaya lang ang umod ra ko tulugin sensei luno ra mala Johnson Toribio ang claim. Mura Sadang Silmay, Tarong Pedro, Thomas Ertib, they were great teachers. They did not have PhD. But they made Palawans well educated. So let's not underestimate the Palawans and their ability to study, to learn, and to excel. But let's recognize that education is just not the building. Yakadin blind. The same spirit of family, the bodo of Pulitara Miguel of Seunal, the Edorula of World of Peru, the Guswina for spring, what to be a Miguel kung mame Miguel, Miguel kung singay dari Miguel Roy, Miguel Lorenz, Miguel kung singay dari Miguel, kinangara sa Miguel Wala. Kung kaya ko lang tao trato niya tanga ko ng Vice President ng Minister of Justice. Kaya mo ibig mara para public utilities corporation ng Vice President. Magtabadan lang daw ng mga sa OTIP, pinagkilaw na pa bigyan wasi, alala ng daw ng mga uwil, parang ito. Magera lagi. Keluar dari Magera belum dia nak PPUC. Kalau mengitu termo presiden. Rasa dia mau mungkin masuk ke dia pada hotel dan corporate. Me mau le signor rada belao rogi. Wasay yang leadership ram belao el alcilis. Para presidente molbutra olvir ram belao. Kung marami kasi diyan sa kiir, direct ang PUC mag-collapse. Nakatarap sa iyo. Ang belaw no kuya ang tuwi ng PUC ang lamar tira rectices. Why say? Lalu reora kami tamo iya challenges na alse. Ang nagyay book correct sa direct ang PUC ela. Los peanes. The rest assured wa say kami belaw. Make sure that ang PUC ang lemon ng Maria Ulo ng alse Maliyakan sa kanyang collapse sa kailang lubog niya o sumoy na. Then sumong talabon wa say. El miuro ko yung arab rurelaw dire vote out at kaya kapimento ko ni. Kung bongyer say. Yes. Actually say, hindi kaya kita so dege overdeo gerek. Sama nako una. Wa say rurelaw, ang leadership rurelaw.
Magginelo makukup, reg, emisyora. Mga doon manol, mga PUC, mga reg na PUC na malugalaw, manol, mga yaw na igel gire, lole, namora na kabalu. Sa igit ang kukup, reg, lo baka binen, sa sola emisyora, kung mo igel niya mga reg, gire la PUC charge sa mora bekal atro. Kami mungkin kami wakse, bekal atro malugalaw, makabuhol atro malugalaw. So il afford to sell mo. Sell niya maral akal nengi maral malugalaw. Ang pablo sa niya. Nagkaigil ko rin. Nagdinero sa ni solay kababalment ang sarap kaya piusin niya mag-collapse. Ginel malamon subsidize sa ni and mo inject ang dog lagi. Nagkaigil ya so kaigil ya lutuin niya ang galaw ng expenses. Yan isa para to say. Wasen mo niya lo reo pagka piusin. Ang politik to wasen ko tuan ni ako ko ito kaya ng sulit. Ang tatlo na PUC. Ang PUC kaya na ang ngari qualified, euro. Dapat ito tayo na root kita ako na kami. Ako tuturo rin ang make sure ang PUC ang ngari ang bigay uri skill na technology matura rin siyang manager in one. Ako omesra rarati hindi rin hospital masku. Kasi sa rin hindi ako doon kita ramabit tayo. Moya steady stream. Public funds, subsidize lagi mereka kapag awak detail. Mereka say, 3 months in broke. Moya panic. Ako rin kaya steady flow. Harara na nila. Ano, to begin with. Hindi ka nakatod haraan. Subsidize lagi. Mukla remaining in Ramalgaw. Mukla kahit power na. For example, I get green fee. Tanay, natutira. Katukuran lagi. Kita dapat subsidize it. Sir President, they organize and lead the National Health Insurance. Mungkin betul betul. We can do the same thing for PPUC. And minimize the expense of operation. Yang melarang betul abdom, yang mau betul manager, merur teri. Maka benar, ang mati-mati. Dan remur tulungin lo. Siapa tahu ni? So subsidize it di school hospital. Dan kontak club lu orang ada bela. Antara yang dirapi di kepala kepala lagi. Hindi ako rin on a case by case. Ako rin a stream of revenue. More finance operationally, hindi ako na-auditor rin. Subsidize rin yung school, hospital. Then club lura ka ka nila. Kasi suwat malalagi, wala ata, hindi ka dapat mal. Most pero high technology. And really a new team. Magsama solar energy, renewable energy. Hindi ka part ng PPUC. Hindi na yan. Kasi nabaloro, hindi na batasin natin nila. Dahil positive generators, and multitude na solar. Mengira babang yung tao mamulit. Sudah. Ada baya kira posisi ulgera berkau so maklu tului akan Ya, begini sudah. PUC at the time, Sures, it's not well managed. Let's be honest. There's too much politics in the management and the board of directors of PPUC. Sila mga politics ang magtuwira o tutila kong bali, that's the beginning of the problem. That's what we have today. I tell President Torillon, we must keep politics away from corporate management of PPUC and PNCC. O it's better subsidized. In Girela, PPUC removed el Nara Unilo Hotel, el Yagan, Rudra, more expense than it should be. They said it's more expense than it should be. And given other Abnua, they say given more expense than it should be. Malo marami Unilo, Omungir, Rokulo, Marang was saying, Ngania cost, expense, the PPUC, and said it will reduce. Nangani, direkto mo, do Presidente Lula was given allow of professional management, the politics will interfere at PPUC. And so kung subsidize ni, elponia planning, lagi altemela sentyo ko kasi, hindi alas ating giling, na mormapa, o nila, arala lu,
en political season. Buong nga niya set el plan was to subsidize the meat at 10% and 20%. Malburba ba ara lalo en mobile malbolyo mobile. Di nga last comment na kasi technology is coming. We gotta go to renewable and most todos ay gotta get diesel fuel. Then makita ang environment. Posso risolvere il signore insomma tutto lo lui, no? Yeah, sula. Hotulula PPUC private corporation na government. Engineer one like a private corporation. Maria board rin Maria Arale. Sen hot ng labor the hire a manager. O when CEO of PPUC. Ma first question was it. Narante at sin hire a manager na botaras. Gira the question abo. Kadong maralo asaya. A subsidy ang orang sino mula sa ikyo. The reality, kita lang karena problem. A problem na lang sa budi. Baik na orang kasi minimum wage o siya ang giro na head para malaki. What sila afford na malaki na dengi. And then hindi kasi hindi blanket at yan niya sumura bekla. Tiga kita na artiyan like tell us that the wala bekla rablo. That's not true. Isang kasi kung mga lahay income, ewan sa na ang ako. Hindi mo kataw yan subsidy. Hindi kan ganti mo sila bekla. Tiga market dem, dia kamu mesti ada subsidy. Mau subsidy mau harus pay subsidy. And then lastly, we need good management. We need good management, training yung marara. Gila change undas when mo deka dito undas say mal expensive araw to boy. Sometimes we have to pay a close load and manager. Kita may tendency kita beraktan. Ang manager mal expensive. Mangyari mga hiring na Senate at may na PUC say. Hindi ka sa hire a distribution engineer na mal expensive. Tidak ada lagi excuse. Paling siya overhead per team, misalnya mo dia kalau magpapalagay ng mga bagabal mo na ispak sa rara. Siya gila, Lord Tom na yung solusyon na may kasi nga yung sigurili kung radenggi, and make sure na ngayon sa Lord Tom, overhead per tigil mo sa kaya so. Tigil mo kung so. Sunod. Kada morse long evalger era bodo por setro goma di permission ma mogot malay algera former president Johnson Toy. Ang era bodo was yang harian at song sa rangi. Angigi. Makadamora Palawan National Marine Sanctuary. Magera was umhil temo president. Yang ra osengem soden girela nang sansela ngigal mo rubela. At tumutuloy. Umingil mo president, yang ara osengin, mo soden, girela nang sansela ngigal mo rubela. Tinalaran ng belaw, fulmurahing mo highly migratory. Yakan lo di mel belaw, yakan remel belaw. At savory, the regional approach. Lagi kemana mana belau ini kan merakul up all the way to Marshall Islands. Jangan logical and try to serve angin wow. Aksara President dah create 16 marine sanctuaries. Kalau aboy lebih clear na 16 states belau. Sektor boy bull. Kudo bull like it proclaim. Jangan mo bulak proclaim wow. Ako President, ya change lagi mo approach cycle use sa Pacific bertrani itu mawawala. El mundo receive set OTEC, Organization of Tuna Exporting Countries. Kada barangay seo, conserva itu mawawala. Kaya seo dortrao, wasa di marili no dia dortrao ni. Kada dortrao vessel base serta tua negara ramot belum ngarair atbel belau haran kita $1,000 a day for example. Dengan bagi saya kali lu morgen. Kalau betul koba saya panggil mau yang naik yang ini kena tak concern. They proclaim belau. Sir President of the United Nations declare belau the first world shark sanctuary.
Menurut isil lelau kami promote the tourism. Allah adil lang hari, jadi mau promote ni. Menurut lelau, mau part kita kita naul agrimi. Tentang kayu show nawe kansur deklat, lagi deklat. Menjangan kita tanah mau kansur kali mau. Dia kata mau so. Akan dia kalau isi, aku akan pakai kemal kita mau aku beli itu mau ada mah. That's not fair. هذا الباين مو شيء سوى الكيرن شو ما يوين دي وميل بسوق. Ya malbigi. Dumsada highly migratory fish. In wow, yellowfin, bluefin, back to the lake. Baka, kung kita mo ang swero o pura, kasi ito rin. Baka malulupot ka marine sanctuary. I believe kasi ngunit ito oiling. Ay gali, dito nawalan doon, para belaw, Pedro belaw, umuwan nga tayo para ada umatak, mga sport fishermen. Kasi alagyan mo klolyan ng wakpur sailors, alagyan long line, sila may, ay gali nila kakabiligay. Mudya kate little sport fishermen, magulo di ada belaw ng umatak, lumang niya hindi. Believe me, tara-tara na alam mo man may ito kagi. Sila bilsis pa kagi the long liner, wakpur sailor na nakakita kay belaw. Hindi nga Roide, Emgrel, Obog, Nagyakabelke. Mga kamalong na sport fishing, tourism, local sport fishing na nagkaikidan. Legal nga. Di sel po ito sa aluliak siya, direkto mo amin rata, sumak ang president. Mulu siya ra adal belaw mo rin abit sinir. Sa ilmo ra ay kaikidan dito na gumawa. Dilip, bil seni tira mo sa ilor tara aksel belaw e direct export to more clear apa yung mga basen mula sa stop tira atra Sina atra Siawan atra Taiwan nga ra ila ket e dolisi ra atra belaw tira mo all the resources the words of il export and below the more deep rather at the tax and more atra mo blue e pun masay gali so kita difference na mga representative ko. So I protect the marine sanctuary. This one amend the bill mo alar at other belaw. Mo sa pinarahin ni export kamansa. although marami masih marine sanctuary ang tentri ako tuloy. Leso ako si tuloy masih magarahe. Ganigil marbelaw. Moklolo do marweb terbelaw. Siya ultimate intent siya ang technique. Either on Lord Crowley, at the country hindi mo daw na so is berbeda. Unfortunately, elansin sa ngari ng Gomez kasi after you will sunset. Elabla pala ko nget, ikaw namo dia katulad ng tigras ko ang kada elabal maakara ang igra almol. Ako maralo sa igala ang ngari, igira ng almol mo di po ba sa se. Ultimately, makarada gospel ka resource and mo kulong yoli ang other guy. Bago marasel tungkol ng mga abay, hindi na make sure bigyan o dial o singarain. Just this last weekend, ako naritiyal fishing derby ako may singmantlol tuna midata. Siya realize, ning buhay rebela o anginan. Mga hindi ka pa yung sikroler ako buto kabit singira, hindi pila start. Kaya issue of first alone, ang muna kabit singira ka, buhay rebela, mga nain. The unfortunate thing, what even elderly, I'm like a rule 2 years ago, may time, say mo mga ito na. So, ay gala ang for more adjust the rule mongin hindi na other law. At the end of the day, kaya ko rule, magramo benefit na ito nga other gano. So, kita, ang sugura ko rule ng fishing relations, ay gina ng mulmol suguri, dito si Klore kasi, magramo klori, ang web terminal ato other gano, ay mas 3 raw waiting lang. Baby rata na kada mo look down our fishermen sa tiyakora. Magiging luro. Fishing is a business. Marami gira to promote the health from the fishermen, mom fishermen, munsil tira, amral mo kuya lagi ang liwat ko. Sula. Si Sulger, Vice President, so makiwing you will. Yang diwili so. Idiwaigan lang do nga tiyal sanctuary law.
yang manu nila magteka nila sa rangkot ng pagkakot. Igel tablora direct de ulit yang mga bolula blurmelaw. Selwa sel kada consort kada protect ra kalwa. Meron kada direct nagbok direct yang pagwera food security ra blurmelaw. May gigya direct rebir ra klon protect et jaigid la amul la ra blurmelaw. Ilang paghewa sa sera mulera January yang take a full effect. Magtatrigay was ay hindi nagpelang buhay. Global suara at pelaw was ay longsong sa manigir ang lor nila. Tunang loriak lor campaign. Hindi suwa kalong ay was ay mulpuy at kaya dito sa sanctuary lor ang lor nila. Lamod yan po, ngayon at 80% rat pelang lor nila. Ito marami was ay ilan lamang rin at pelang buhay. Ito lamang sa suara ang lor nila ngipin. At lamang Brian McMahon at yan ay gal alamon ang lor nila. Paigan lang doon. Yang nombre ng derbiya o opti sa iyo. Ngayon kloli, kalarwang Luis, may gale bluefin. At makatala lagi. At labon ang tak, kalmaliwek, at yan ang nalilang luro nila. May gem yung ice, ngungin ice sa mergi. Mabay kita ng mga pagpringi sa iyo lang doon, wag sa katatabalisi, rakiletelen, kaya arang melaw, mugbok to siya mayakin, mubok sa iyo marang benefit. At kaya hindi sanctuary law ang luro nila. Ibinetabalisi sa iyo ng suwara arang melaw. Apay benefit para toyo ogen ruling yang mo siomay mo sisi siomay para amelaw mo sosial flow ru mo tigay kita ato ogen ra ru elam direct no sisi time in swabalo ay sa wase patoka agyan ng already mo reon at sa ru melaw elansin marisel KFC ang lamgis ang direct tunaing ang lamgis sa malmo talaga din. Ay hindi ya do orang maksen mo inil mo tin marado belaw. Seguida mo document lo me walger di me bele la plo. Pero mestrina de al kirgal rubam tolmul truyulbong es el rutulmo el mayor es el question number 5 6 7 8 mura get closing ma tadi selo Pangorot kaya given the city given at Tuisbong, lutul may maging nila na atin marwal. Hariaran ng Marcel, lumangalen, yan, yadal marami kung sino yun, mga maya.
sir.
Ahora, llego aquí otra vez a con la Miguel que se tomó la amor el lape, hasta el Mansimene, que la cuando vamos se le ven aquí en el día de nada, muy la modela actual que pues el bodomu, le bodomu a Toribio, era vice-presidente. Era which junior era Dubai. El serbol mereka ketemu closing statement terdiri dari former president Toribio, para vice president, former senator which ya former senator di mana Oliveira Mulao, la senator which kita vice president takla ang bayang na delegate senator. Kailangan mo selo ng email kaya President Toribio mga email at higingela environment kuma climate change. Kaya lagi. Sa bela ko ko de manala kisel belura. Kapsodia mo palesirao direla lugela kungar belao. Desendo mesa a belura nga masonsorol matuli. Sabihin mo mel ba Saya ngemut Oliveira kami. Kasi abela luego le manai la kisel belura. Kamsodia espera to Ingles, kamsodia mo policy raw, igirela lugela plangar belao. Desel do mesa belura nga mason sorol, matobi. Ang sabihin mo mel para doon. Ila maluwi ke manbring na ba? Komsa. Kita akan bring question. Sera President, director of United Nations. With the promote the adoption of resolution based on what they call transboundary harm. Transboundary harm ay hindi mag-call blur na, makikita ito. At tumal ay hindi blue innocent. Si Ogong na sa resolution, moriya ang nilira at sa support of justice. Kaya belum menmalar ikalua, abok kalau mau mereka belum innocent suffer. Belum transboundary, tengara syawal, berala faktor ya, atau murah terlalu pembelian tengara. Bahwa tidak harus era operation, belum kena belum. Bila saya belau di tanya saya belar climate change. Climate change is a global problem. Aku tahu dunia kita makin belum contribute to protect the climate change problem. I did help to hit protect Taiwan dengan dapat approval. Ya, climate change aku disini kita sangat mayor raudon. Yora program project so dapat to protect the area. Protect the coastal area sa area. Abiran terkini lagi belum dengan iba berlaw berkedinai belum. Awam masyarakat islands di atos, bawang air, dikira konten vulnerable. Lagi nasi, berbon kirsi, dibekir babutao, temui. Jangan beri question of secara close scientific approach. Dikir back to group ada belau rugui, ada kan sebagai help pergi terhadap climate change. Ul menganalisis konsep terhadap transboundary harm. Bakti mo promote ni. Again belum bakla aturan luna. Again kan itu lagi belum innocent. It suffered the consequences of climate change. With that, God bless Allah. Sisurgere Vice President Will Susula, promote Pase abela, luego en Maray Michel Belura, Kamsodia mo policy raw, direla lugela na. Siendo mesra Belura, kaya ang mason sorol, matobi, ang sabihin mo mel para doon. Malungil gere, duway sen lang do, yang itibok le, bring lang ng Jadi nakakagibal sa Vice President at direct chairman ng NGC na mag-direct float tema man sa sawa na kahit po ay climate change sa makarang ito so clear ang group na ako here boss na yan sa mga karaway na hindi mag-float disaster yan pumaraan sa sulis na mag-ilang ko malaway sa iya overdeo kung yung reklamo ko direct yes wala maray bigit out of state sa group na ako hindi na kumukot na malisig Oklaw ni radio link ng mga dulu. Niya mo sa air lang niya buo ng mga dulu at the time
eso la secretario de Marquia, eso la alert tertib, estamos viendo que aquí estamos hablando de kita ay guest stay para lugar na. Hindi ako sa ng mga may music at din, kasi mga sa ukit. Pare at mo aware, so mga linya ng lor, mga rak lagi. Ang lugar belaw direct lang pok ng policy, direct ng mo ng DC. Kasi tinggal din tinggal ang kira pula storylines. Ang direct protected team, lang pok lagi ang half, linya ng rak ng toy lupa. Pagpok, bosi yung response, hindi na laway kayo dito. Ang masisi, mayor hindi na lagi, kaya kaya nagbuko ng masisi. Kaya ito ko yung renewable energy. Ito ang kasi direct, pag-moktegali, at direct ko lang siya marami yung galaw. Nandiyan sa saan mahal, at kaya ito ko yung climate change, kaya ito global warming. Pero direct, kaya ito yung management na rule. Mari ugala ABC sa ikiya program wa se pro na ile make sure that we allow protector rawai rai dito ng video Posisyon kere former Senator Whip sa matulog ng Melacli at ang dumulo Kaya kami gusto. Climate change, sila kumarigit, kadang sa bawang ng mas. Dire kung namin sa typhoon siya nang tinura sa hospital. Pagkara dinira time ko, ang mayor hospital. Mula siya part ng level leadership kaya dulu ako kasi giran namo giran look mura higher ground. Giran masaya infrastructure ang mga sa hospital namo giran sila ang mga Arada de encourage kita sila kung mura pula atau ning tiadi marami. Yung ate kasi yung ako rakmen wat yung corona, tiati marami. Di kita din kali ngari ala kade. Merasa dulu bela ku. Kadang mau mobile ka, upload dulu ngari dengan atrol to. Di kali kita mau message git. Wasetian berwa tanggal yang keren belum. Per person at kaya wala ko set carbon footprint tadi. Ngayon baru policy sa help pergi dulu sa carbon footprint. Kita daw sa mga climate change, kita sa mga imolat, may marklo apa ito atri. So, ngayon dulu dia naman naman sa mass transit. Naman naman sa ngayon na sa hospital, pergi dulu sa hospital. Ngayon, isa daw mesel renewable energy romes. Hydro, wind, solar rin ito sa mga dia naman sa Ngayon appliances, ngayon Dengue, si Medusa, hospital dengue, mula sa mga carbon footprint ni. Jadi kita penampilan masih cukup Medusa, jadi hospital environmentally friendly. Dan yang si Medusa overall cost kita dalam terus ngomongin lah. Mereka mau makro ya jadi help peraturan kita atas tamu terbela. Akhirnya mana conference di Sherry, ada sinam lagi. At the end of the conference, tidak saya lagi di dalam eksplorasi. They give the 10 seconds around more children. Magilar tiang conference, hingga ada Sina Chairman of Foreign Affairs Sina kasi hindi refusal sign ang reduction of carbon limits sama. Nangarangan affect problema. Maisen? At the end of the conversation ng oger mga kasi tetela na bela. Makasi ito yung tetela. Dia ka problem, sir ngayon makamul problema. We need to set the example. Siya mo. Mansal, okay din. Mas tuloy way. Oh, ya kakamalit na parang lang mo tumusta at 2 minutes. Nalugin siya daw nung gile. Over there, I know the question. Marlate Batemin, Pedro Sisu Adotama Matrical Vedra Ruba. He read the live by example. Ya also di bisa da climate change, di bisa da environment, ya the live it. Kita Usubes kita kailangan bibili ng di mengenai dari di mengenai dari
Bijak daw plastic waste na kailangan magtulog. Ay tora mamamlay din kita pula di baraya. Kita dia kata take action ng gusto ko lagi. Mawira po to o sa paakram kaya mo sabi sa uberde. Hindi nila mention na kaya masusun matuli. Hindi ko ay sarbaw. At pero wala po tilay madulog. Maiba pero order ng mayaw sa mga ramdiw. Ay gadin label. Vai say dia. Ay gelen order yung lamangas. Abok presidente ri malo ay sa. Mula yung mo merira ala siapa yung Amerika yung masinar masel do de kinse vai kan buluman ng tamal. Because they have Maldives, Amalao, Yellow Line Islands, and Melissa are all moved to Umera Gelbit sa Kirin Lamas na rising tide. Hindi na nga right to gidin mo wala compensation, dahil gidin dulong na ito ng environmental gidin. Hindi, mo president at mo propose, mo niya public hearing, hindi ko lang sabi na magsubra one or way was 20 years from now, and what niya kamlay ng speak akasuri. Dito para electric cars. But it'll save the environment. And lastly, maldo ay sa lumiw. Mali to ang medyo sel nga rin ra. Mato ra mamina to basi. Ito ang turbine ni. Maganda din di ya dulu dalawang anak lu long na din di. So le advice the more selong e normal get kaya ako to mora draft vice president minister of justice kaya ang melon ligera igera Palau civil service pension plan nagera wasi kadang-kadang mo civil service pension plan amin mo hindi mo ra adro government matlo ang sila ulo dari hiri kan alta o president nasa naman mo clean mo sa pagkina Palau civil service pension plan modya ka sa sila ulo ng MCC malungil gere magugtawit yan patuloy pension plan ang katakal issue ang minalaw unfortunately sila lugot ng muyo hindi mo mag-favor road maraan ng lugot ng musois di low stock ng benefit rin di yes raw do di lang ang limit ng pagdaan ang lodya sa sige lugot mo mando mo katalbangan kaya hindi mo wala ka arjusun yung pension plan kaya ang seats ang nagiging was sa yellow ur latest na ur na mga skip awasayaman sa masela uro ang pension plan maganda mo sa yung uro na clear na hard o hindi mag-milyon maganda ng uro na mga krisis at ang mga sol for sa iyo ng program yan lagi ka nga sa Senator Vic sa Gimar Uli na lang nag-give oil ang address ng libro dinitya ka kung siya ang expert na may sa ulit may advice sa iyo ng mga kumakari nabato may galiya tigihira expert ng lamihira ang bilaw o sa lamihira o din so lang o bukliya o sa bukliya at pension ng kita ang bilaw ako taray o sa gire na lolas yan retirement age sa yes at mga mga sa iya ang biyo ng tagoy yang biyo hindi kasawag hindi kre hindi tayo mo sa ngarap bukliya at support kaya yung retirement benefit at pension plan why say it hindi madulong nila ang sumusuwag protect at yung program sa hindi ang karakteral hindi rin mo bumili. Kung yung send system na nga ang central sa defined benefits hindi ka swag change sa yung program na defined contribution sell wala mo ay hindi mo na ang sa yung program ay hindi ako wala hindi ako wala o hindi ang karakter sa hindi ako yung program sell mo mo nilay awas sa hindi mo expand yung pension plan, hindi ako din ngarar government sector sige yan mo include sa private sector hindi ako hindi ako Susunod question for Senator Whips and John McLaughlin o iwi alam yung susunod Sir, pension plan kita dengan
sila unfunded liability. Sila kasi sila akmeder edel dak del milyon. Ese umur tiga diga sidis rakamwe, umur tiga narikaya. Saya kasi cuma patient tinggal stop berikir merara rasa ni modal continue merara rasa ni. Kita speak all over bukti. Mesela dapat social media sanctuary nanya language at say not all over the moment saya mas. Sabay question saya na lebih tinggal over mo. At time hindi na ulit saya mas yung iman mo. Hindi ako rapatay hindi mali hindi ako. Owero namotan kasi igil kana nga ko dolay change the system tinggal ko sa mosois including ara private sector igil ang borolay dese agad ng rata food system mura bekla padama ngari problem sa ngari ela medreli mongi teker tinggal manari edormon mura future mo sa igil la bolola mansulang nila tema ng mura nga ba ka Namuan babakala keme bokme de beruluma bakwat second masih kemudian mo civil service pension plan amir ket mo kun di moral adlo do ra government at maklo sa sela do de mir ela time o president na nasa mo mo pil mo so iya pala civil service pension plan mo dia ang sa sela do de mir mo sisi Otak musliga do. Abruntial pension plan revenue source of income and saving. Pension plan will boy. Level pipera adal pon regular ora government na nga po tuwi sa akradang yang di difference na matayan namin mo two things. Longevity, average lifespan or other way around, I'm not most eight. The self-made projection was at 65 in month, I'm 72 or 73. I'm average lifespan really 75 or 76 or even more. My deal dynamics are over retirement ang lamot and add skills. And deal with all the Lord talk about Reinhardt, I get the Nakyam. الهراء هذا الغرب التعليم عفو كلو ارسل له سوق لي مرر اسم dia awan class 1 and 2 home di 2 dia kan 3 ma poi kita seguire del musica a volta mal go rsel change na policy mo dia kan direct benefits and mo direct contribution. E vogel se policy was in the more sees para another private sector and opportunity the more part of the retirement program. And then, Ginel Moria additional source of revenue and more help per pension plan. Ulak na sauda at the corporate registry. Ulak na sauda gaming and more abura. Ngayon, ulak na sauda mungli sa oil and gas sa Velasco Reef. I take needed source of revenue as a real bosok tiyak kunara other velaw, ma-retiring velaw, nagjakabol bosok, sebol bu, radin usay na karangan kapitas. Soma klusto lo luia sistema ribong de wil susul. Sergero se que también mo civil service pension plan amil ket mo ket di moral adro ra government. Maklo at sa sela udo al time. Como presidente de la semana mo gut mukli mo sobo kia palao civil service pension plan mo dia ka sa se mo do de mo sisi. Agot que ada na marar se que pension ya sto ayu tilari mo trana. Se ya mo se ya ada mo ni misia a eso lo claro. Como aku dia sistem de fantasia da vida pension. Jadi, nanti diraru dia mau dulu. Ini ada belau, nak kita belau, ada posisi lagi. Namanya honorary. Dia kalau pension. Second dengan orang kita akan mati belau. Second week moment lagi. Kita tunggu. Ada kita tunggu di mana kalau ada kita tunggu. Kita trial itu itu. Kemudian
Muli action doon, mura na private sector, sige enroll. Bigyan ko maliliit, pension plan. For example, ang asarang ng staff ng GCC, hindi na pension siya, pero na nagpatrabaho ng GCC. Basta tara, wala maliit, at enroll na rin. Pension na ako maliit na, muna Kasi every action ng private sector, pinagtutulong kembali, bertolong kembali. At the same time, susubukan ka ng kami. Marami ka doon ulura, pensionary. May increase sa SSI, bigyan ka ng kami. Doon bigyan flow. Doon niya ko na fairness sa alangan sigura kami. Mga ulihan, makarura, nagulu, mga ali. That's my philosophy. Huli mo kasi. Masuk ke siapa nanya korban, dia mau tenang, dia mau dulu. Kemarin pension plan, dia akan define contribution. Kembali berputar oman. Kemarin private sector, dia punya aksional mau dia murah kami. Pengede, possibly, akan serau, private sector, dan kompetitif lagi serau tinggal karang minimum. Di kota, mau ini terlibat. Seguiamo irse el guerra, seguir el don el guerra para subir service pension plan. Kailangan mo a healthcare, kung ay with care. Kaya kumumuban mo former Senator Surang Luis Jr. Uwi saya kemudian mau lagi. Kami dari dulu lem kirim hospital ini, teman itu yang ada di gua berpasu, mau teman malu ngambil bagi area radikal, mau jangan sebagai dan muri. Jadi mereka sebagai mau ketemu, mau tahu betul, mau ikut mengklela mengklora, buat kan terlihat, karena baik. Sama keluar lebih lagi. Ya, manungilgan. Wala uli. Climate change, adi marami. Kada gira dan mapok gitu gira. Domra masih hospital ini dah namo. Mu ogadera, namu gira dan surat es hospital. Siapa yang namu gira resort, mu hospital mora. Apa belakang, expanding. Dan sebenarnya, bahaya management, professional management dan running. And running maybe tara option of the privatizing. Mall seven kaya hospital yid, hindi ka dinong karana mo bela. Walang karana ka lang ito belum tara sosra. Agaysa mera balwa. Dire mo na sige natin expand the health insurance ni. Bay ito nila tara program mo sa belo kasi diyan dia ka bolse ngaya refund na. Mura incentivize living healthy. Direal del medicina ratora school, manalga si dingar bela, emamul di Christi ratora nursing, radiology, again, betul dia require the rural hospital. Jadi kalau hospital yang lain, ansur yang betul para tobal abra mo tu. Bora emergency room kita mudahnya, amasam ringan yang saat ini ratoktan manus terjadi abra, amo tu. Gira dulu ya hospital ini mau apa? Udah di mana hospital amo atera pulau bang kapitra sih. Kalau kita tadi misal monur sarah Hawaii masaiman nunggu. Mengira dulu hospital ini dan mau efficient order run like a private entity. Emerald incentivize Harvard tinggal ada orang ini muda, macam macam real dikir bela dia orang orang. Kamu tu, kamu cuna. Masih surga ada tu baik, sama makhluk tu melek clean tu kita sul. Tidak maldulil. Orang berula, makhluk terlil kita ada dalam. Yang kumpulan masih kita nak kerja logu. Amlamo mensi lari ragu. Karena tak tahu dalam seselin
kung kawin adan lamo ubang lamring lulu. Man ring selfo ubang lamring lulu at atmosfera kasiloma at mo kinito lulu kung maray kailaw. Ito mo malili mar tuluman ko. Moramot ang lulu mering adan ok ramot ang lulu. Esme sem makamagasiuli. Ito mereka sa komunikasi. Mga kapok president takot ang giliran sa misiya hospital dito, memorial with equipment to be. Marang ba spend 3 to 4 million rabek rano duro karaan mura ulo. And the bong ito mura, pulipin ito mura Taiwan mura gaya dito, MRI, CT scan, kaya mga CT scan, mga MRI, medical belaw. Hindi ito matiyang, hindi ito expert, talil, malwes ay gagatit, elom aras alak, taliyakap, laway tawag ito marakil. Kung hindi ito improve, hospital rin. Hindi mo mara, malim ra, at junior, wait sa wasi. Malim lang po, hindi ito lumdas mara, ang muro ito rakaban mentor or hotel hospital. Kita nga Ministry of Health, Public Health, and supervise and oversee. Kita nga naman yung insurance and git, may God private insurance. Ito mo qualified ang pumali mo root hospital, lumos at clean, healthcare, may kita adrang root. Hindi ikaw mga ang Jesus, ako ngayon wasya, at root nila root git, at yakan mo ni. So I will improve it, and I will improve it, Mr. President. Sula tumut belaki masih kamu tadi dia baru lem dia hospital lagi dan mal matong yang harap dituo basyo okmong matman malulong lel aray radilal yang mau diangat sebagai dan mau jadi rekat sebagai mau matmok matwa dul mau matmoklen am flora buat yang coronavirus Aku nggak tahu guru lah terang untuk kelabun guru, untuk bayar guru. Ombo Mahmad, sekot terlebih crowd ruling berjalan, aset national health insurance. That's my plan. Ini health insurance ada yang tidak dikira asli murah Taiwan Manila. Tidak promote ragu health ragu. Kalau rulingnya school dan beria, course lah healthy living. Kada direct murag like the Muslima, so you need a healthy, the beauty of the health. A mohara hotel hospital manager, le hotel hospital, a lara best of doctor, a housing team, but foreigners are made in best. Manyang in housing team, going area, recreational facilities, manyang in the little clean, sebenarnya ngarbela ngarbela. Kung saya umaran ba ito belaw, kita mo ikaw umaran belaw smell. Di matlang good, kung mesriya public health, encourage ang belaw mo healthy. Kung magmatak nga raw, kaya balik na rin na mo ni. Hindi ka matak guru, hindi ka ame de bollo kung gila ungil tokta. Senadora Majora Presidente, Mr. Franco. Hospital kira lolo dirinya Manila University Medical School. Kata raw guru la rumah, ya bagi ramsu wa guru la unigal. Dia bilong ngara na nila abore mai healthy food. De om sumale na niya tayo tidak mangar. Kada promote ra dia kami lunit to kama mi guru to promote healthy lifestyle. E guru ra nageta sa alma il mo proud nila trete dir. Temos que cima, jangan kita vanity. Hindi mo mabagyan good health. Bela mo, as I say, bela mo healthy, happy, and proud. Miguel Sula, kira ng muto ng Vice President. Miguel Sula. May bumukul mereka sulira ang hospital. Uy, ibol, marakuloy, rangkuro, at sila po. Naku, marang basin, hindi natin suara wingin guru, rokuy. May genpot tulungin, telelakar, maguru, frequent energy. Hindi,
Direct mamalaswar kasi ang rugalaw ang mga limitation rini para kuya ang resources rini. So ang mutyal te al libre masuli ang kuya involved para kuya ang guru para for job they're doing every day. Timu kaya yung kuya coronavirus kasi kaya yung mga hindi ito sa nila ang lupa. Kahit pinag-pili ang ala for time protect the rugalaw with the season of rugalaw kaya yung ito sa nila ang guru. Now, kung das wager ang yung kalger, ikinalbet ang ating diboger kasi ikinet ang mga iya ilogay para pang-hospital, moral book ng ilmasyon. Ikinat ang mga kasi ilmasyon ang lasin sa mga hospital ini, at yan safe, ang lakbukit, ang expert, ang kasi yan ng ilmasyon. So we have to will it, to the very place. Ikinet ang mga urabes at hospital. Yung sisiwag tayo, suwag ang malamuan, kasi niya ang ating program ng LCs. Suara decentralized health approach. Suara ilalabek ng balura ang lugalaw, alam mo, nakariyay ng public health system. Ilan may rara, may rara, alam mo siya, ang mga rara, at suwala may tira mo, may gayid, the first aid, mag-ubignes para doors, ito ang mga regulasyon. Listen, lagyan ko siya ang rablilyo, at kaya dito system, yung lagyan mo doors ng regulasyon mo, sige mo sugli. Directly, so at kaya gito look improve the NHIP, will expand our coverage ini, and one say our top so. Seguiríamos Roger Selger, Selo Luis, el agro por Selo Lubong, que ya Lubong que era la migration. Ada baik kamu melihat yang kau terkait, yang mula Siangsong, yang mula Vice President, yang mula Junior, yang mula Uli. Magera wasi, ngerasa yang menuruli obo up President, mo possibly aurngit. Karena kayas kemarin ada belau, kemarin model blue mokke, dewior, malu bet kemarin school dia jangan dulu, jangan malu. Kaya gidal bagi mondaira out migration, brain drain. Ada pilak pasca aksan brain drain lebih tinggal gidal ko tadi aksan milak tadi. Sorry to say that. Ada bini tumum la drain le ngarai low pain the job jadi brain drain. Some of them are not so brainy. Ada bini tidak mau itu malak teleman le to report tibe by problem. So that's the truth. Gira del sini ageng sa bela, lumoso tuyak lumo para gere at, lumoso el mengerge o business, ngariat ele. Gira del so tuya lela ada bela, monia bli. Dia kan harawa 10 to 12% interest loan. Believe me, dia kan abela watarapot ng radio ability ni belum at. Even below some African countries, the source of loan for businesses. Pero meron dia. National Development Bank, hindi na other level. It's got to change. Madela, kung ang reduce mo 250 million if yan kalak sa market, will come back. Ludo din na ng New York. Why not take some of that and bring it home to help the young entrepreneur have a second chance with low interest loan to start their business and hold on. Lord, the got the other rules and more other way out. Malakang root and maraming marakil way out. Maria, hilira pala high school at tutaw. Most of us are from excited. Hindi na din mo rin program rin welcome every Palawan back home. And more help rahidi nilgir at small mutul merbela lo kiwa internet and department traveling maral jobs are available. Welcome home. Kagida loan. We love you. This is your country. God bless Palawan. Seguido si Silguer, el mervae, como el presidente Toribio, sama club de lo Luía, dan un del sur. Yang numerai to the belau, lo shi grave is life,
to pursue the American dream, a symptom rational society. Para bang ating masunang bago, ang isribelaw di sa mundo ng enemy. At ang tinapay nga kailangan di sa nagiging, so yung itiyang hili, ay marang hili. Ako extend the invitation. Marang ribelaw na nagiging robi. So kung ribelaw, ay isinya dyan. During announcement, para employment, para makul kembali, bagot, marang ribelaw ay ribelaw. At ito rin yung liwi. Mata karahong, para management ng liwi. Tinggiran mo rin iya. At luwi lagi at kaya nga binigyan, o siya adya, ito lang binigyan, gusto din haraw niya ko. You must come home. Ang pinirani sila balik bayan eh. Natabay? Ito po na nagiging uto na hulip. So kung mabela ka naman, namoy tribela mo ramban, hindi na mo masasay. And hindi na culture. Culture ako rangaw. At tarak tayo kung hindi hamuli. Alam na hindi ka culture. Ako tagkawal mo, hindi na ada ako ngayon. Mori niya opportunity na employment na mga belaw, itilbek ko mali na belaw, ay gilat ka na ng belaw, na iyang tiralis na belaw. Bakot ito si, kaya siyang abel, na natamba, yan may katagurang industry. Hindi ka mo, hindi ko to'y, mo open na belaw. Then, umarang maligil, pursue American dream. Hindi ka sulit, reach nila, hindi ka maarang maligil. You can take balance out of Palau, but you cannot take Palau out of Palawan. You can out of Palau. Let's make Palau a place where Palauans are first-class citizens. Ang iyang pinilipan, guarantee, family life. Ang extend na invitation mga Palau na Palau, mo niya list of team, mo niya employment, opening slots, ito na Palau, kayo siya, i-develop, para hindi na culture, na dahil. Moten Melekli, Vice President, and they will be soon. Yeah, they will soon. Sera 1994, ito kung pagkikilok nila sa bulong ng bigay. Karabas sa pagkakak bigay, tawag sa kanong minerales, sa kanong bilaw, musuin sa bulong ng bigay. Bigay, ureor, arasco, yung malikuan na ng Federal bulong ng bigay. Kung das when say India Tarawul, so lang kayo nag-flow out migration, lahat ng energy na ang lugar. Tagal din kita lugar. Then kita, of course, kita kasi ikaw din tehal energy. Mansukong ko ng lesson was saying na niya din tehal raw din trok, mawil road, mawil road, ra lugar kwam, lugar bigel, yung bigel was saying. Hindi ka ginagawa ng reverse o say given, tayo, para magandang ilisi. Papunta mo kasi ang kabinento ng Agilel, mususeo, tinay kita nakabelaw, tinangarasku. Magandang ito narasku, ramurang bigil. Agilel ang offer iraw incentives, at subong nangyay ang sirasku. Ang kabinento ng belaw, walang asumay kayo ng bensin. Belaw, nilaw. At subong sorry rapang okla. Belaw, direct to bolon ng seortir. They will provide a housing for tir. Will direct to maupul, e also rin may kira ng lugar ako. Direct tiga ang lamang kilo ang i-uman. Direct to lugar ako, direct ang lamang direct to sa ito paternity, maternity. Direct to maupul, tiga sa lugar ako, and sa kiin ang niya ng pag-clear, ang niya temi, kung ilan ang nalihit, kung siyora ng mag-clear ang ito. Direct may God scholarship gift. Ang ginagawa ng Mogil Connect, pero ginagawa yung job, so ginagawa kong siya at ang mga sa Sento October, ang ginagawa ng mga school, ang mga scholarship, ito ginagawa sa Iselabol Ginagawa, ito mga school, ilagay, ay ginagawa ng mga oras available mo. Honorable Miguel, former Senator Wills Jr., sa maklug ng Melekli, who will be soon. Yan, mamarayan, hindi man mo. Mayag tinong, 8,000 ang nagyan ang October since 1994. Sila di reporter yan. Kasi nutan mo naman matalteran between now and 2024. Kaya sumumangin sa rakang paktatim yung mga, ay lumutan talteran naman. Siya kung may sinigya, pero other bela maraming mo extinct travel rin.
Kailangan sila sa katiti 11,000 baterya lagi marami mo yun. So, dia ka question. Dia ka, kasi patient, tingnan na makari. Ngarang kita beruri, umarar kasi. Kita terong isra, again sari. Again sari that provide opportunity. Sa ko sa low interest loans. Ako terkurul saya, kita terong sila low ng ngari oni. Ngari low ng ngari oni. Ngara Bank of Hawaii, ngara Bank of Common. Tapera depositors na 0.5%. Itong tabi ang la, sa mga orbi, kasi what's NDP collect the deposits. If they can collect deposits and see lower sa interest rate, and ito pera 0.5% or 2% ang susiguro. Di, require those. So, di lang prioritize ang loan kasi tapos 310 million, and manityan ba, what's alam na lang loan and help rather start a show active, and Arab living ngari orang. And then we need to reduce the red tape. Pag kung kan kita rin na soal ba kasi ako tak mo apli kara mo walis na kara ko ay wala kasi ang problem ako mo imo and then ako QPB ito kasi dia ka nang grade change so nang kasi tigil septic tank ablak sa data acceptable na tigil seal dem kara ba gaboy ka ako nang maswat mo dan right tigil dem electric tax system tigil mo terman tax system na titia runner ta kasi matre agimira dire ko explain tax system rin abay tax na gamon. So mga rabilo marunong yan, etiyak cascading tax you pay double. Ang contractor so you pay double. We need to change our tax system. Kita naman mo kasi kaya ko tayo, lopan mereka, kaya sa tax refund. So, ang other way now, aginin mo ako traburin. Hindi kan hindi lang kita ka. Seguir ya amoro git ya el manger git el ibo kung ay serwasya uer anulo modo dua el lubong na dirigirga mo ora former president de mera vice president de mera vice president mo siper nga adal bay e mo ay serwasya ang adra media council ay pinag mo bantrir e tira mo Contau tratu se mo moral me mo ya un bel que allí mayor sitio al vacío ma eso morti mo se ve el boniate al entregar teal metobo del ad tira ma mo dar sa lagar tir marur tir ma gen har tir gira la so problem mo problem ma o per el tel bulwad mo ngil bulu boniate el libre mundo bestial mo moren sa na belau ma creo belau en al time mo Pulingin terkait berokui, mengarap orang main dulu kau ikan dulu kau mana jadi, ini berokui kalau orang iman itu pasti dia amal pro. Kalau serban mereka ada jadi rokui, yang berokui ketemu tadi mau close sekian yang masih Lo ponía leer la lugay, el vertial teón, el leer el tirigel sobre el momento, el leer el momento, ahora se abuelo hacer mo ora un idea. Kaya presidente Toribio, mamami Rowui, ngerul bong atala, bosomos ma Rowui le dulu, mora ada bela Lorenz, lo iwa gagi de lo tao, ma toko era TV. Nara ancien Michael Vela orang sedikit dari anak, pero lupa masalah. Rahman Gilsi, Baratek ada di laut Rogui, karena jalan kami masyarakat sisi, pada laut Rogui Michael Vela. Karena otosi lagi berkali secara agensi, seorang bibit junior ma dapat tidak terlalu. I'm proud that the target rule looked at the sisi. Jadi import to boy kudu. There is no second chance in life. No replay, no rewind. You are baseball game. Sometimes you say only one inning because you make a mistake.